I dobar dan, ja sam Ogimen. Danas ću vam pokazati kako skinuti i instalirati Subway Surfers na PC-u. Hajde, uđite na vaš pretraživač neki i na ovaj link kliknite. Ja ću ostaviti u deskripciji i da te idete dis torrent. Ja neću jer ga već imam skinuto. Evo ga. I šta da radite kad se ovako idete Subway Surfer Setup, Next, Start i to će se instalira brzo, bar meni. Dobro, i sada vidite, evo ga Subway Surfers. Evo da vidimo da li radi, koju ćete rezoluciju, fantastično, grafika, to samo i može. Ja stavio sam za prozor, ovako i vidite radi sad. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu.